Mau te te ma, hoko tēne tau laivi, hangi tau ki lo loa he, hao he wakaani nei. Koe apin nei pēko te tau hao ko interview iai, hai ko nyuk tau wao mai ki ai. Koe tau interview ko ni koe apin nei he kore, nai kore mai kia maua koe mai hen whaka mui mui. Pe kai whoke lava e na mafu. Nai fu tō lai whoke u whamiri koe nai lava ka ki tau laivi kai he tam e mai hen whaka mui mui. But, ko tu koe taimini, na mau hao ma tole he mehe waka, na nau o si wafu nau tolu ia. Au nau sio nau tolu ia. Sio pe nau tō Facebook ka mo mea mau heni pia. O nau asi mai. Ai koe ni te tau hula te nau ki api. Pea hiri koe hula te nau api. Te tau hu ki loto he tali mai tama whae keke. Hei, palo haupe ke whae ai pe interview e kau. Kakai. Sai pe. Te mopoloa. Iyo, ma te mawhok pe moni te. Iyo. Okay, yeah. Yo. Ke kau. Ka te tau ki loto ke tangata whai interview. Hok tari mai loto ke tau interview ki whamiri koe ni. Ko tui pe, koe ki whamiri koe ni, te tau interview he mai he ni e taha pe. Ai koe ni pe. Ange ko kuinga, koe ki e whai ngata ke tau hoko tato interview i he ni kai kei. Kai kei te kai ke catch up e ngā ue koe nā tau usia ko interview. Ke. Ai ke lau ka siata ki nau hao katoa ki starting line. Malo api tō motu ni mai, ai te tau hoki loto, o whai interview mai me iai mea siata o tari mai whamiri. Mo whai o mo lau ki ai malo. Ka ta hule whare ki mo pe tau toku. Koe tu tau e ni ki whare. Koe nau ki peito e. Malo. Sio peke nau ki peito. Oko pipi ki mai pesta whaki koe nau whare. Malo. Yo. Tō mai koe. Koe ia. Ai me sisino. Ai mo te sisino. Okay. Iyo malo tau lava. Alo. Iyo. Koe no kos mau. Iyo. Malo pa tau lava. Pea malo tau mau e aho ni. Hake koe lau tau. Whemo e kina pe ngai ngau e aho. Ka koe tau whoki mai he tau polo kalama. Koe tawhaki a kuongo taha, Pea ko hu mai ke wharini. Talo ne, ai tau tāngi ai ki whamiri ni. He wikena tai heni ai, Kana kai pe ke fu mama ko masiwa ko to lahi na hi interview ka ke mawa. Au ke maaru ki tonga sena u hohori. Ka ko ya o ni ke ma iheni. E mai tonga ni toki mahino ki maua ai uhinga, Ka ki ngata e na u fu fia ma u viviri pa ko ni ta ton mai pe o sio mai ka te na to. Ka ku toi ka i te ke malo ai tau tu ke diri fa politikare ai fonua. Ka ke ngata e fa politikare. Ka ko ni ngā we mate aki, na kau ia he tuku piriki, tā koa ko sekretari na tau tolu, Na e whiri ia e maula kanga koia a kau taha, a klupu koia koia campaign a ewani, Au hako lau, o ku kai ke ohinga maari ai masiwa ia, ke te holo muia i pate te toito. Ka koe kau nanga koe ni, ko sekretari ia. Pena ne kore tau mau mai koe unga ko ene whae, si iwi tau, moyanga e nau nofo, Ko mau koe a aku. Ka tēnā toku whakakato atu i he kuanga whakaeke na e si i tonga ai tō tahania pēa mohono mari. Ka koe uia koe ki hataha e nofo mo ene whae panau si i whetukutuku mai o hiki mai ke ki apini. Ka koe api koe ni o kunau nofo hiri ai. O kuia i honau ki i konga pēna e whakatala noa. Ka e tuku pē ki anaua ke nahanga o tala noa. Ka taki pē he kai ke maulere i hona hingoa. Na ngalo ke eke ia ka ko en tena whakahātu ia ka uhinga e na whuwhia mau viviri e tau polo kalama ke kamata aki e tau tala noa ka e uraki oange ia ke si whae ke ne kamata atu Sai malo au pito. Ko kuingoa ko tonga.
Ta koe whae au e kaunanga koe ni. Pea ko whakamalo ke o tua. Pea toki mahino ai ta koe tau nofo fo i mamani koe ni. Ka koe e toko tahau ne whai tau fōtutu. O kou atu heni ha whakawhetai ma whakamalo. Kia teki moua o tamai o eiki. Ko uhi a ko mohu fia ki whare masiva ko. Maha ko mo mea hake peki ai. Pe au kai ke mau lau. Ko e meri no mo fe ofo ofani. Kai ke mau tokanga ke tūkunga gai mau mo. E ko hape tūkunga gai mau mo ui. O ko mau kei whakawhetai te. He ko o tua ko tau tau hiki ai ko o tua mo ui. O ku ne tau hiki tau tolu. Pe aku ne whai o tau whotutu. Ngai le rei mo ngai whafo ofa o tau fia fia. Haka haka i he kuonga ko ni. Ko me ai a ana. Ai ni. Pea kou whakawhetai ia. Ngo tamai o eiki. Ko mo mea hake peke ki i whare. Hange ko e lawe na e whai he tamai o eiki. Ko ki i whare ni o kaunanga ko ni si whakahoha atu. Tana e tukungai, foki mai ai. Si e tu tama mo noho ake ni i kai hatauhi. Nā o mai peo mau nofo heni. O ia e tamai o eki, pia koe ki whare koe ni nai ofa mai. Vai vai e iwi, vai vai e ni ma, si e whanau. Ma o pe ki la i kapa ke whai ai pare hahau ai. Ka koe hoko atu. Whiunga pe mo iwe whanau e ako. Mo i tauhi ake ki whane. Wei pe ki iki. Konga kere kere i mui he. Iai pe taimita mo me atu ki ai. Ko ki la i si mape. Ko iwi. Anko lau ko e. Toki whakakakato atu e mo. Mea koto. Ko ia pe malo. Malo, sekretari. Saya ko pamalo ni tayo atau biwa ko si taisa taria uri ako mau ki babao ko ite ya pagkamata mageni sekretari tato ne apa yang mau niko tonga ako away pare ko e fai whakatang na wahi whanong e whetara noa aki he una hat ako ape na he atu ki anaua ape mua wangi ko api e whe mau bibiri kawi ko ki konga api whai kia lang kau te kai ki os. Ko me au whai atai koe whenga, ko rea tu ke ope. Ka pai aha taimi ke motokoni mai ke ki whare. Ko nofoni ko nofohiri pe. Ko e manofo ki whare ko ni tuturu pe mi he. Tane tuturu he. Mimi mai nofo. Fatata mai ke vai ko ke vai. Kaki tutu molo to ate me atu ki he ka maha ma kolo ge vivi ku o me aka kolo bige no. Ha we to kon. Ne mo to ni la he to kon a lo pe ai. Ha o to ki mo tu hingoa. Hiki atu Keke umai, hiki atu, keke umai. Holo mafare, hawe interview seti. Tadu holo mafare, keke iro taha ia pena hiki koe holo, pena hiki koe ha eno fainga interview na fai. Kako oku kore, ko ongo mi koeni. Toko ni na pai. Homa ki pare ke osi.
ka whai ke hahiki o nofo ke tau i pea ape taha. Ka whai ha tau ki whakakolo ene. E mau ke maa e kolo. O kuma tau hi eni, ma alo tau hi konga koe. Kua maa koe whenga ke maa e kolo. Ka kou kolo. Ka ia ha mou ofa, moa mou tokonu. Ka kila i kapa, foi whao. Ka ki piriki. Ka matok tokonu at peha ki mea. Te malawa ala. Ka koroa ke langa e whare, ko hui koe mai mai koe. Koe ke iro taimi, whea aho. Ke zio mai pe ko mau whare. Ko mau hiki katoa nofu atu. E hiki ko ngā api koe ni, ka mau tau hipi hawhai api. Malo Vito, haki koe ku whakahua de nei e ku ia ke sekeritari koe hingoa ia e mau whahari whapiriki pa moi pasteni o e pāti ka e pehe whoki ki he kau maulakanga ka pehe ngai whamiri. Pea mausio mai pehe ki he tunga ku mau iai. Ko whi whahafoki pehe ki he whae koe ni koe uia koe tunga koe ku iai hono whamiri. O koe pehe ko mau toko whiha ina uia mo whanau. Ia. Mau o kou whanau e toko nima. Ka ku na wako i tonga. Ka ku mau. Foi toko ono no foi. I heni. Ka ku pusaki ia te foi toko taha. Ka ku ai foi toko ono te mau no foi. I whare koe. I whare pe koe. Ki whare pe koe. Ai ko whangai kulau ane nai. Ko tuturu. O nga mu ki whaha e taha. Ko ngā kai tuku e vai ke pete. He whai koe. Ka nau haun. Ka te hena pe whanau. Toka ka mea tahingi. Ka ngā whapare e. Ko ngā whaino hino ke whanau. E tupu hake masiwa. O ako ke poto. O te whaua mai hara ko ni mau iai. Ka nau ako ke poto. Ke nalawa ko tahuna ki whangi. Ko ngā mena o viritake ai ka mua. Ai mo ki afe mai ko mau whangi. E koto kone ne whia. Me ke au mai i ki eni. Nako mga pe mua ia pe mga ta mua. Koe. Kasi awa pe kuhingoa ia aku ke tiriti tu o whia. E uris. Tingtami. Malo Vito hange koe lau. Koe me au me pangoia. Koe take i tūtā maki ke una mene. Ka pona ia hama paanga. Kuma whakapapawa te he ahoni e langa e whare he ui kau. Ke o kuia ho tau malu pare tu a mei mui. Ko si o tau kainga koni o ku nau mamata mai pe a mei muri. O ku kake toi loi ho motala noa. Ai toki ai kakai toko lahi ko nau wahe mai ki a maua. Ai to onga mo e unganga ko ia ko hoko i tau pure anga hono whengai. Ke ave nao hingoa ke stestika. Pea kai ngata ai. Ko ave honau hingoa hange o ku whaka maha lo. Pea talu ai ka si hoko atu. Si ono. Koe haue na tāna. Ko ia. Haue na tāna. Mo sio mai pe kainga. Na kai foki matau mu amau ke ma interview i he ahoni. Ka koe sekretari ni a tau pāti. Ko ne tari rei ki maua e o whahefo mo tau piriki o ave ki family. Pea ko ma palo mesi ai. Ke ne hao toko taha ia i he weekend. O tau interview ka ko whaambe te mo palo mesi mai. Ye kaunanga ko ni ai ko api ko ni ko api to tonu ia moto. Ko api ko na motala no ye o faha he o osi ia hame o slanga e. O si whakava e mwhai. O si fariki ia. O fute fi. Ai o me i he line pe ia o fare ko no taulanga. Taulanga. Ke o to pe ia ko osi fariki. Ai vare ko ia ko toi pe alu ki olunga.
Pea mo hono fotu ai o hango lau ko osi ia ye konga si o nau i ko kamata kai hango lau nau si fa mo ke nau foko nau api ko nau kere pea tau ala tokoni ko ia ka nau si lava o ko ha ho mo mawanga mo ui i fonga fonuani mawanga mo ulu mo ke family ko mo tua o palau le fonua ko vere he palau pa fonua pea ko kaya i hataha me te tonga ho na wani ki ko i magapa ke kia ha ho wai ke kia ha pa anga pea ko foi lockdown ko ni ai ko ni ia pe ha ho le palau na wiki ko i hange pe ko le ko ni loria ai on ki mato ko isia e ma pe ni ki ko i pa ko ma ko ya ko viri mai fa na ki to tongi te ko viri mai ai tahine taha ko no pe pa ko ai ke pe unga pe ia mo to tongi ai te mi mo to tongi ko ni en la umi a fa ma ke ke ma ki ya ko ko gula taha ko ko komision malo pe ma wa ta tuli mai he kaya ko malo no fo malo ta ko e ku fikawa ko ko ia i ria hona em fai makete ai ako ko na he sosis ko ha ki pa ma ko o ko ave kente kau finga ia e tai ko ko ma nga ke ma kwa to ko ia pa na ga pang ia ko no e sin esta ko osi totong hatin totong fra ko ma pete ai sin esta wa ki ke osti no ai o ki finga pe ia pa ko ma mo ui pe ia ko boa ai fa mi ri muri ko no asleri kai ke to fifin o fa pe o ku nau sio mai mo mamata mai ke ko ne osbeni pa ke hiki mai a hingoa ho ki fa nau kama le tangau ke cameraman a hale ate ko komisiolo o ku fa nga to po e se mista o ape ya o ko fa ambe ke tau fera ni maki ko pau ke mafenga ke fiau ko ha aya ko temi ai tahine komisiolo o stotongi ai temi ulaki konga pe te ke kakato pe au te ke totongi mo konga hono wa ko pau pe ke tau ala nima o tokoni ki so tau kainga o manatu ke temi ko cameraman ki tau kai mahalo na ke ilo pe temi kai ko na ai pe fulo fusi ta pe fulo fusi mo lai me o fola ka tau kai pe ko hiri na te kai o fa amo mai o atu e pe pasi aki o kula vai o fe koi mo fe pasi aki ai konga me akai o ku ia i le fatonga ko si pe kai fe mori ko ahoni o tau pereti pe ko me ape o atu i ho pereti o ku ngata pe ai ko ala ki he pereti ki he ko ke ingo ia ai ko fa amo ke fa foki tau tolu ki he ko hiri o nofo merino na tau ia ke si kai fe mori pe tau fe koi to me te tau tolu ai ava he va o ki pereti pe mo si o pe fa kai si o kita ki te tau tolu ka tau wala ni ma o to e foki pe ki fe koi hale ko ka tagi a fa e koni tai mange temi fia ko no fe me ka kai pe fia ka ke temi fa nga fia tau pe malo ko fa nga ni mano ai ke temi ko ki temi ai o stotong ai konga pe i he se me sta ula ki ko ne tau fi ni como se va i kai ko unga ko ne tau ula ko ne tau fa os tau ula ki ai ko tau fi ha como se lo pato os tau ko tau ula ki mo tau fa o ka fa nga ni mano ke temi fa nga tau pe fa nga ni mano ki temi ki ti ole malo ke fa no pe ki fa nga ni mano o ko fa amu ki ya ni ma ofa ke tau fe koi fe mori kai lava pe o tau tofu mo fe o fane ke si o mai ha ki ofa ke family ko ni ke lava ke nau lava mana wa ka ko me ku fa amu ki ai e kainga
Hare ko ku whamatala, ko ne tū hake ngahi api ko ni. Pa te tau sio ke ngahi fofonga e nau mai te pu. Hei kai ngalo ia te kinau tō. Ai ofa ulawa ke tau whahoko. Ka koe hako ai mea u tau whai. Koe oange ke nau mawhana. Ko nau whiawhia kai tau tau whito. Ke si whanau Ko mea lerei ai tupu masiwa. Kai lava tangata o whenga. Yaku tau wau mai ke ki whare ko ni. Ko hono mo ni ku te hongo i peki ta lau maari Ko o staha si whenga. Ko tui ka pau elanga whare. Whiawhia whae ko ni. Pea mo uilo ka iahano aho. Oku hange ko lau. Oku ne tokoto lerei. Mo whiawhia he kune ilo. Ko si ene whanau. Te nau talitali lerei. Si ka inga. Hanau hau kia api o fofonga. Whiawhia mo whaofofu. Ko tui ka iahano aho heki wharen. Whalolo mai a. Kai ke alo maaria atua. Toka kovi au pito pia koe ngau e lahi ka whai. Mo whahoko. Ka koe hango lau. Ka pau te tau tokoni. Ke ngau hia ki konga api tonu. Koho nau api ia ke nau. Anu. Ono fuki ai. Koe maalahi atu. Kai ke. Tuku peke maa whewhengat. Kono kono mai tau tokoni. O pehe mai e ki te one wasla. Tene totongia. Ai te mita. Te mita. Iyo. Okay. Ka ke whamatalange pe whonga. Ka pau o totongi he, pe totongi hene. Ki te one e lava pe hangi ko tau tāno he lotu whareni o kei moe whae Ko maua ku manofo i tonga ta ko ngahi ako ni fia. Na ia ki family ko ne tao. Ko ia. Feunga ai ako ia ko ia pe mo paanga e taha fe ua ngau hongo fu. O fa malo tau ia ki asoane malo I Salt Lake City Kune parao mesi mai te hanga ia o omi asini ko ia I wiki ka au ke malere atu o totongi ako ki whanau. Ko tala loto ai whae ko ni o ku atamanyere abuto ene whanau tau mua toke ta ene ki tahen pa kumau ia teria na whai kumore. Mai tuto omi ka umea ke ave I hene ngahi politikolo. O ku tahene ke alo si ene fo mono a bebo fo mvivo Ke mau ene certificate ke lava hoko le rei ene ako pe ko ia ofai soane malohi pa min Salt Lake City ke ne totongi mai aki whanau ko ia pe ko whamalo atu kia te koe soane kai pehe ki he tokotaha koni o kune ofa mai ai te mitaha koni ofa pe te ke toi kakapa atu ke whakakata e pepe ki konga tebi anga pe ai whakamunomuna ko ia o koe ki komen mai a tafe o rewa au nofo o pe mai au nofo maftalange ki family ko pau pe ke tawa o atu ki ai o tokon ki langa. Kai ke whakawhetai pe whamalo nofo. Mui mai I homatua pe hanko lau talano ai whae koe ni ko hange ki mawai haongo angelo ai anga e nau nofo whakamunomuna ke maasi mai pe. Taimi lahi whaatahi ngai telefoni hange koe o ku tafuru I pe hanuangi kia maua whataimi nihi ko mei maa. Ke urea maka na to ke mo fa bore o mamasi mawai mo paku ye kaku ai ohinga e na urea pe he kuna usio mata ai ngai family ni e ofa ko o mo fai o fa fo ia maua o ku wa u ia na to na ko uhinga ya o ku kai ke to fai hakuloto I a hon ka tau ha ton ke ki faren ke tau sio ke au no fo fa malo nofo ko pau ke upiki hangi lau iho kapa I kofu ke lava ai ki langa family ko ni hangi ko ngahi wahe tokolahi abito sone tapu kai pehe ki ho party konga ko ya mei New York ko fe o kunau ihe ki porio kake lava o whakamatala ko toa ki moto ihe taimini ka ko whaka amuang ke mo ofa mai o tokoni mai ko hange ko lau o kai pe lai nei o tau ngata ai pe nyogo tau masiva ka tau fie mari pe ke tau kamatai ka ko sini ia o imui o ko fa am ke tau wala ni matu o hapai mai ke o mai ke tau nofo ko to pe imu pa tau to feinga hange ko lau o ko fa malo la he ka mo to homo tokoni mo ofa pa tau pe te mo toko ni mai ke ki family hange ko lau o ko ma he sio taka do ko komen ko ni ke ko foi ula komen yo pe mai ki tione
Pe o fia toinga temi. Pe o fia temi ke toi ke totong ta. Ua. Totong pe wangea koe wangea wanoa. Ai ilota ne piti na ko se me sta. Toire va ki fa o sa ai wangea. Wangea mari pe wangea pe. Okay. Wangea to lima. Wangea to lima. Ka osi. Pe mo e foi se me sta o aqui pe atangea. Para ni mano. Ai se me sta o aqui. Wangea ni mano ya. Ko wa o te totongi mo. Te totongi se me sta wa. Ka ko se me sta o aqui ko konga pe. Iyo. Toi wangea o fia o aqui se me sta. Wangea tolu ni ma pea moe whangea ni manoa. Whangea ni manoa. Tau pepe ni manoa. Kaya ki hiku ai. Ai koe. Pea mahino pe o sayang ele ki hope. Tau pepe koe fitungi au tonga. Fitungi au tonga. Fitungi au tonga. Oia. Pea ka kore mai kau tamake whai mua ke ange ne hingoa. Ai hingoa. Ai hingoa e ki tai mea a kuku ako ai o Catherine Diane Taria Uri. Oku ilonga pe Catherine Diane Taria Uri. Diane. Catherine Diane Taria Uri. Diane. Iyo. Sai pe ke mo fa ma mai ka to hiki mai ko ke ma alu pe mo ya O kai ki tahine e ta ai o mato o ko i heni pe. O to tong ia e o to fe fine. Ka ko foki mai ko ni te alu le pe mo hingoa ke to tong ai ne ako ka ko se mista ya to ka ko ta fa o ya ana ko ni ko ta kamata a Catherine pe ko fa ambete ta wala ni o mo tu ko la ta haya e ta fa na ata mai le i fo don ko mo tu ku na wa ko ta lava o malava fua na to tong ya ko au no fo i o ku o si fa va e fa le ia o se fa va ia o ta mai o sfari ko o sfari ki ya ai ko toi pen ki ala ke me fariki malo no fo ko le sisita ia o ku whangeau, we onongeau tu ko le leopino angianga ko ni tamai o seni mai ni mangeau Perfect. How you get ki he hingoa pe kona to ai mai hingoa ke whapapau e taien pe o spela whakatonga pe o spela whakapalangi ko seni mai seni mai ke mami o kapau ko toko ni mai ke kapau ko ya ko seni mai ki a mafi vatu vei ke ma alu maua o totongi i tonga okay ko foi meta Paka osi ko hangai pe ko matotonga ko he wiki ko osi na osi pe totongi ako fraha te receipt na mami pe ave ke mami ke mahino o gosto tongi ai ko fonga pe eta ka pa ko he mana tu fo totongi fo ke a commercial ki tonga io ai si he la ia fa ki ai ke totongi ai ko me pe ne kore mai ka pau e lava pe ya sen hanga ton mai ki ao pe ko asiata kama alu maua totong aku hinga pe asiata he ko au ko minista pa ko he manga we minista to fu vale a pepa minista fa yongo ai devasta ai ka pau ko ke tau o mo fiesen mai ne totong yako te o mai peke e palahame mafi vatu vei e palahame mafi vatu vei ko hinga kakatoia ko mo sen mai pete maalmo asiata totonge ne ako he monite pe frapaka ki la visit ka moto ke mo sio ke ka minista o ripoti mai ke tau fa mo ke o atu ke moto ke moto pe mai ke fa ai copy I like receipt original kona receipt ko lo pe ke transparent eto ngawe ka ke tu e ngawe ko ta atunga ko ta ha o mai ko lo mo muy mai ngawe ke fa mo ta ha mo e tau ka o e tu funga ka ko koloa ko ne vave mai ko o matu ya ko o matu ko pe fia nga family ke ai ko seni ti ko ni o mai ko ke totong ya ko e o mai ki au e palame mafi vatu vei ko totongi ako ka pa ko ha mo ofa mo tolo ki he fa o mai hanga tonu pe ia ke family ka ku fe ma o ke ilo hingo fa ai fe fine taisa ton taria urgo ko IT ko si taisa ton taria uri taisa ton taria uri ko hingo IT siu taisa ton taria uri okay
Thank you guys. Ko e fefe fika te. Fitu wa fata bango. Fitu ua wha taha walonoa. Fitu ua wha taha walonoa. Ka taki mua taha pākia to e. Aka nesi ka taki o pākia te hingoa kone ai whewhine mo e whika please. I he o messages ke tau sio peo ila kakai e o mea koia please. Aia ko tokoni haton ke wha. Koni o kuto e ai mai tokoni Mo laise o mea ki wharen. Koni o tokoni mai. Ko mea whakalanga. O mia kia minista pa anga watu wei. E pala me mafu watu wei. Koni o tokoni mai ku si anti Luhama. Tamai Luhama tene totongia foi te meta. Ai ka tau fo ouia. Iyo, ai ke tau fo ouia He lava peia o maal pe maoia. Totonge te meta ke tau fo ou mo e tau ni pe. Pea ka koloa pe ke tau sio he receipt. Ke transparent e tau ngau hange o mau tau whatalanoa mau pe ki ai. O si pe o totongo e ako. Te ma whapaka te e tama whaiongonga receipt kia mau tolu. Pea o mai kene whae ai original. Kai fuki kovia e mawhat wei. Ka pau e lima i si kola sipi o whao i he tohi. Hange koe tatala noa wha mona na whai. Ka pau iai ha si kola sipi. Whao ho tohi o mai ho tohi au tuku iau. Ke ona ke alo kai hapa ke hola. Kai ri aki au makau ako. Kai hiki e te pahe ko hango lau. Ko ma o mai ai hoa o mawhat wei. Ko ia no wha maa popo ki hiki se ni kotoa pe omi. Moi omi me yahai, omi me sepi tahafe, omi me tahafe. Pea hiki, pea ko taimu alu ai. O kune hanga o hiki ki teila ai whaunga alu ai paanga. Pea maa popo au pito. Paanga u omi ki he skolasipi, paanga u omi ki he alu ke whaamili. Paanga u omi ki he whare. O si whahino hino le rei ka atoa pe ia. O hange matoria hafu kau accounteni he. O mau lama le rei. Hono whahoko a ngahi mea whakapepa pe he. Pea koia unga ki ai, o te mou manawasi. Ko e mea pe te mou toki manawasi i ai ha mou whanonga mai. Oku makai e sirini. Pea ka pau hoko le rei pe e tau ngawe. O i kai aha mea pe. Pea mou ilo. Ta koki maua ko e ongo a angelo mo. Ongo miko angelo he. Kake o hange ko lau o mai mo haki se ni ti mai fae ke ai ake hane me ma. Ai mange fica telefoni ka taki. Fitu ua fa taha balunoa. Koina. Fitu ua fa taha balunoa a kanesi please. So ko e hingoa ni ko omiki ai. Se o poto a pito ko si tai sa ko kusio hange na e ako mo hakau kui pe ko hakau turi. E tano whaka noa, e vane ono ata mai, o ilo ko whewhine ka pau e alo whai ako, e kau au pito ia he lau i he whai ako, ka koe ātunga tanu mia si ene poto, mo ne ata mai le rei, koe tounga o e masiwa, ka ke langa i mua, ke ata pia i a tautou. Ka pau te mouli mai ki au, ko e palahame mafi watu vei, pia mo message mai pe, ko totonga ne ako ka maalu mau he moni te os ko matoho e ai se ni ti o alo totongi pe te mato e live atu pe ko ha mea ke fa te receipt ko totongi pe o mai original ke fai da o mai receipt o ange ki ko ia ke ne fa pa pe ke tato e foki mai ke o mai to nga nau kon ke ulanga ko glere pa ke to ngata e tato to hau kai o wale ko ta fa ba ko nga family ko ni te nau maa whana ki o nau ngai whare takta. Koe ofa, o ku ikai mamohe kai o warewa, tau ongo i kua maua sipi, ai ki ho tau maa pe ho tau whatawhata, ke nau maa whana pe a whakafoki api. Kia koe tau ngā wea. Koe hamea te tato e mohe ai, koe sāpa te wha e ni mahu inga taha ke ta nofo poe ta aongo hoa. Koe tukuia ka te unga koe sipi moko sia, ke maa whana. Malo nusi, malo kau tama kona ko ai ke mo totonga nau si ako, mo kona mo si mau pe fonga ke tau whai akia, koe fonga mata pea, koe mau pe se ni ti totonga temi, pe koe fiha, temi fiha ku sen mai ke totongi, totonga atoa whangataha pea he taim ko ia, pe tak tae pe ne receipt mo ne umea ke tem ko ia. Pe te mau whaha te receipt ka mautolu, pe whafoki mai original ke ne whae. Nai ai fuki ai totonga kone ta whakahoko. Ko ia, nai tatu whahoko. Patoe e tola ia te au. Nai haho ongo, e ku pehea, tau awe ke totonga pasi a ki whanau. Nau me mei pehea tau ke utu ake e taka. Kai ke kana tau mua mai fuki ki he ako. Pea koe mea hoko, koe osi ai totongi o ako toenga ki se ni na mosio mai pe, na e mono ai pe ke whae neo hawhat mok whawai e ko mou ilo pe, o kou tu tamak me fuki moau. Ka koe unga ke mou whalala ki he sino,
o ku ne fai ho mo fatongia e ko mo pu i mai pe ke urere ki hema mo mata ko pau ke fa ko pe ko me ko te mo pu aki mai ko ya pe te fai ne ho ku hafu fa vai ke ki je ni di kai alu pe ia ki he me aku omi ia e o ko ko ra tinia ke fa ka ova mai ko uinga pe ia ke fa pa pau a e ma fai fatongia o ku fa ma to e pe ko me ia uinga ko ki ai o te mo mana si he omi ke hongo miko he ko hongo miko o ku na mau ia e na o ku mama o mau a na tula o fa am ke fai mo fla e fa fonga se o tau ngai family ke na fia e pe ko ia o ngai ko fa malola ka te mo tolu he fola mai ho mo nima ke tau wala nima fa da hango ko da ko na anofo ko fia la ho o tala mai ku pau pe ke langa e fare pe a te matari tari ki ai ko ha va beta ko to atu ya e ko me ko ni malo e tua te langi havea ko no ku tama e tua te ne sen mai wangi au ke a koe he monite ai ko se ni ti ko no mo to ko ni ko ke family ka ta ki se ni hanga tonu mai pe ia ke family e pe ka pau ko mo Facebook a moia ka mo message mai pe mo se ni hanga tonu mai se ni ti to ko ni ke family ko se ni ti ako o winga ko ia ai wai o hinga sen mai se ni ti ako ke maua ko nga fo fai fo ke to tongi commercial i tonga o ka ke fa to tongi commercial i eua pero time ko te mo sen mai ai to tongo ne ako pe mo ki ai message fra ta moia pe te malma to tongi o mama receipt ke mo sio ka to ia pe fa fo ma original ke fai mal ko anga e tau tala no pe ko fa ampe ke mahino ti mo to o hango lau tola ya mo tolu mo fam te mo live ave ka mo ko uhinga ko ki ta fia e tau live ko tuai mai ai tokoni na foto unga e tau mana ko i he live kai si e ala hotal ni ma ke fai mo hololo i ngai lo i man o ma to unga e tau live ka kon ko tala ko ya ki te on ko ya ka ko uhinga ni ko tala no ki ai pata ope o se fare pata ope o hololo e lo i mata pata ope o se ko tala hei kai ke mo to e fiu mo to i he sio heongo miko he hu me he fare o masiva ki masiva i he whakatangi he mafie pau he taimi o manofo kua mawaya o whakakua ko ta kai pe kuna wai he kai ke ka ke pure anga pe ta kai o kau ta maro kai to ta mai ya he ta ko fondo ma ko telefoni kai ke o monu i a family ko i he ahon ko ta lu e mai e o mo to ta mai mo ngalo pea na mapalo mesi pe ole ki ose ngai langa ko ni kai toki hoko mai kia nau to we ko mau mai ko ki he foi pili ki hono fetuku o ku nofo ngai ai ki fefine ko ni fana ko pe ke mosio o kai to e ufi a ene fra am e tau tokoni pe ko ia fa malo ka siu taisa ko ene loto lahi ko fefine pa ko yang ai mia o ku fa am ke loto lahi to da kai to lava ia o hiki hake ia me tunga ko ia karau ke tau tokoni ke unu hake ki bua pa ko ia lava yo mato loto lahi ke mau ki taimi ko ni ko no to ko men mai a selo aloviri tamai selo aloviri ko ni mangea wena top up mai ki he to kon ke wit ke fefine io selo aloviri ko fika telefoni ena pe mo hingo o gos io fa malo ka te ko selo aloviri fokia ko tau panga ia ko a kokos a Queensland chapter ko septa malo volulia ka que ngata pe i ni mangau ki o mai ki vai pe mo fai o family ka ko korea to ko ni mai ki fare ke va to ko ni a no fo fa va ve ai fare ko chapter fo ka sela lo video mia o la he no fa ta lo i hosi kai ke mo pe ko si o guai e na upesi pe ko whakasio te pēsi a hingoka pēsi, pe ko hingoka pēsi o pehe. www.host.com Masi. Ese ke tika. Toa. Pea hei kai toi tu e hosi a eua. O whātu sela. Ko foi whakata. Whakamore pe he puhala atu. Ko ki kei toko e ku ai ke langa ko si e ku whakatangi atu. Kala vare wa ho ofa. Te ayang hap ki pafunu mo whaikaka. Ko me ai ako si whakatau. Ko uhi
Ke si o mai pe. Oia. Taimi kovie e a mo afa mo mea. Ko ke ilo i pe kia vai vai ke fai. Mona. Ko mea ia si fai a tua e whakalongoa a. Pa more pe ka kuha la tu si kaunanga pakikata. O ku tonu a pito hohu he ko fofonga mai ko e ku whae ata. Ka pau na e kei moui. Ka kou vare he uku te alu o uku ke mau ane whi mau. O si pe ko e si o hanga o wha o ki whare. Oia. Whakapipiki atu pe haki la i papa ai ke o si. Iyo. Anu pe o si. Koe anga ia ki whare. Koe whare koni o ku mau ngahi. I he taimi ani koe o ku taulanga. Koe whare koe aku tau seti mau au pito pe akai toi puri hame ai. O gai perfume, o gai toi le piloto pe. O gai kitchen, o gai whare ta ai loki tala noa. O gai pia moi ngahi loki kei. Aia ko unga koe gai mahalo na si ho haa vai vai. Ke si ai koe lahi taha ngai whare tokoni. Koe whotu at pe fo isino i whare koloa peke. Haa mai koe whare. Pea tuku iai. Ka koni kune hanga o mai ene mahu inga ia mea koe apa koe hanga ia. O whatisela malo. Ka koe hange koe lau. Owa teke tokanga ki ai. He ku osi seti mau e kautaha ia koe ia. Ai mumeni, ai mea kotoa pe keke fie maari ai. Pea ka pau na maulawa tau pea mo ea koni. Ea koni ho whare. He ka koe hange koe lau koe kātoa ai. Ka koe kātoa o ngahi mea koni koe whalau. Iyo ko pau ke mau whai holoto. He koe tamua ia ai mumeni keke tangi mai. Pea hapai koe, he? Koe movementi. Koe movementi ia. O koe kai ke tangi mai pea mautoe uhinga. Hange koe lau koe akeneti, o koe ke ihen whanua ke eke hamea maaku. Ka koe eke koe hahaku ngau e whai maau. He? Pea koe ahoni. O ku tau iheni ke eke ki whae. Koe haa e tau mea e whai maana. Ke tokoni ke holoholo ai honolo i mata. Pea ko ene ngahi whakatangi kotoa ai. Whaampe te mō kau ngā kau pea moongo miko. I he tokoni pa ko maaha tungani. Hange koe api ko taiara na mosio ki ai. Ko ilo pe koe ke fu fia ki family. O ko tuai apito e tau wala nima o tokoni ki ai. Ka ko update e tau ngahi ngawe. Whaamu ke tau tokoni ki whanau ko ai. Uga ia mape o ko peu. Loki wha pe te tau mui mui ai. Nā tau lava ata tol o atu ai fo i maka. Pea mui meisi mape ko ia mea. Kai tuang ke whanau ke nau toki whakakato a ngahi ngawe ko ia kai ke. Ko ia ngai ai whakaukau ka koe apini tau lotonga pulo kalamai i he ahoni. Ke oua na asi tue noa, pea mosi e tau whae ko ini i he apini. Mo tau tō whiwhine ko ini. Ene viri tangi. E ko tau manatu ki he. Viri ko ia ai whiwhine. A ne puke ene tama, ki he egi, Pea ko tangi he egi, o ia ue whakapo. O kai whaasi he whanau ia ai maa ki he whangakuri. Ka koe tari koe ai whiwhine he maari, i o egi. Koe mo oni. Ka aku tufi momo ai kuri me te pire ai whanau. Pe aku pehe ai tau piri ai whae ko ni i he ne viri mai kia maua. Pa koe unga koe kai ki aha masiri ni. Ko kamata ke ma whakapoto e makalo mea te ia. Kai whawhitai ko e whiawhini. Ko mau ai fo i vesi whola ko ia. Ko kai momo ai kuri. Ko tana fo e ki ia. Ko tana noa ke kore he ko whiwhine sen taile fo ki ia. Ko ne kore ke e ki. Ko e siu fo ki ia pa uhanga e ki. O te si e tui ai whiwhine. Ko unga ko ene tama na e mate e puke lai. Ka kone whaamu ke whaamu oi. Pako uinga ai whiwhine iyo e ik monia. Whataata foki ai sentaile o kuikai ki he kuri. Ko hanga he ki o li i au pito ki he taupota. Ka koe malohi ai tui ai whiwhine iyo e ki. Mooni ho lau ka aku kai momo kuri ia. Me he momo mokuru me he te pire ai whanau. Epe koe mea tokon ai whanau. Me ai pena pehe ai tui a whiwhine. Ke mo ui pe me he tui. Koe pa koe mo moia o ku whaamu ki ai si i whae koe ni. Paka pehe ki he ene whae. Ke nau lave mai he momo. O ku mokulu me he ngahi te pire mahu. O ku mo ia he. Pa koe hanga ia ai whamatala. Ke muna me. Ko whamalo lahi ka teki mo tolu o ku mo mamata mai. Pea mo loto lahi ke whoaki oua e ngatahe. Kona ko o atu ai whika. Pea hoko atu ho mou whetako ni aki. Pea mo si kau nangani pea mo ene whae. Ko ta whaaki koe ki he langa. Pea mo e totongi ako. O kuma whaamu i he wawetaha. Ko he wawetaha te mou tala noa mai ai kia maua. Ko he wawetaha ia hono o mai. Ke muna min hangi o kuke mai. Malo, a pito toa.
malo apito ko nuk mea ofa mai a toa kasi o la vi o aloviri pale rei ai ko toko ua lahi e nia a sela. Ko nuk ofa mai a toa foi panga tahafe. Tene to pisen mai pe. Ai kai ko ako tui pe ko tahafe ko topa tonga pe. Tonga pe. Ya. Ha hanga ton pe mo afi. Iyo. Ko mo si mau pe hingoa. Sen hanga ton mai pe tahafe ko ke fae ko ia. Malo apito to ofa to ai. Mana tu ko mo ngahi ofa ko ni o si fogia pa to ki falere ia ki mau. Ke o ana o mai homo wiwi mo kava o hange o fangalo ki aki ai fai kata ia kana kuku ko nga ko ngahi me ko ta fa ko fa pot i me ko to be ke aonga he lava i mo to nga ko ai fa na o ka pau o kuyai o ko ki lava o kakato i ta ngahi nga we man tu ko fa na ko ai o kuako to to Toko ua pe kua pusaki toko taha pa matita ka ko to ko aku ai to to ni ka ke ko ui nga ia ai tala noa ke mato ki fa pot ai ni mo to ko ni pe ako ko alo vili ko asimai masi o tatau pa mo ha fia ki fola ni o mo fa ko pe ofa pe ke o na ngata i tau fo ta no ko ni ai ofa kai hoko to ta ko ni ke mo si ene fa e ko tau kau nga me mamai ke mo to ta mai pe tala no ke hoko ia ko konga o tau kainga fa e patoa o tau kai ke mo min hage ka te o ke to kamo mai mai o to ia haki e kai ko kamo te ko timi mai maka oh timi maka kai o ku pure tau me nga o pe ko fa malo te ti mo to mo wa fe si fare masivan o sen hulhula tu pe ke mo min ai ki apin pe hiri ko pateni fa o siatu kai onge mo fa ngamaria ko ni ma e ngo fa fine ke le atu ka teki mo to e fia fin Sai. Ki mui ke tau mawai. O ko tuku hawhanga whetai ki e iti. Ko uia. Tau tala mai pehe o tua ia ko tapa ko toa peku ai pehe ne wha. Hei kai teke fie kai ia. Hei kai teke ri e kina. Hei kai teke tu e noa. Hei ko tau hui pea si hoa hei kai te tau masi. Kono wa akau mono toko. Ko ia tau malu ngai au. Tau malu ai me fu mahaki ko ni ko to mamahi. O kai puri ka tau to. Ka ko whawhita i heni kia te koe. Ko uhia ko e loto mau lalo. Ke hao hufia ki whare ko ni. Whai ai se o mau tataki o mau whotutu. Ka pohange ko lau. Ko o tua o ni afio i ni akotoa te tau ngahi no to. Hange ko si. Ongo kau nanga ko na ofa mai ko whakawhita i he ofa. Hange ko lau, kai ke ha mea te umalawa ke whakatatau aki ai ofa. Umo mi pe o mea hake ke whare tūkunga mau ia. Mao e mea kotoa pe ke kai. Mao e mea ke inu. Mao e mea ke ala. Ko mea ni mau si whakautu ai. No way bi whana. Kai ke langa neta. Kai ke tau tala mai pehe folo ia. Whalala pe koe ka sihova. Pe koe o tua ia o mea fio i mea kotoa ke. Koe tua ririo. Koe tua ia. O ku kai ke malawa. Ha mea taha puri pe unga ki hono fofonga. Ko ia pe mara. Saigo fefia saigo mare ko ni ko Maroat. Hoi ko mo tangata ko ni ako pia ki farmasi ba. Ia time na ako ai ka kinawa. Ya ko atwa fa maro ko hui ko kau. Sio lai bi mai he ope. Ko ulo bong bo sio makau. Ko ata fa maro ai ka tik mo to. Ko hui ko fa ta tang ina fa ya tu. Ko fa maro ai ka tik mo to. Ito kon mai. Totonge ako whanau. Eko ki seni toku mau.
kuku pa ke totongi ako. Kau whakasisi e kai. Whakasisi e mea uwhia mau ke whare. Kau whenga e whanau ke poto. Ke nau aruha ke ia. Ke o te nau toi whauai hala ko ni umau whauai. O whai malo lahi atoai ki a te moutou. Ko moutou koni. Mo mou ofa mai ko ki whamiri. Pape he whoki he o miko angelo koe ni. Ko whamalo at ka moua homo. Ta whoki homo mo whakakau. E whakahoha atu ka moua. Ko uiro pena hue angelo i a moua. Ke mohu fia e ki pare. Ko eiki. Ko whamalo ai ki a mo. Ko ia pe malo. Koe ki toko mai a Filet Lavlavu. Nau mai toireti. Whawhita. Te mi koe aloha ke whare. Malo lahi whiri. Malo. Pe koe ni o toi mea ofa mai a whetua vaea na lia o tukolo. O kuri mai ua ngeau. Ke totongi ako e ngō tamaiki. Ai tamaiki ai toa tāko ni he kamesolo. Ok. Iyo. Malo apito. Haka koe lau oua e motu koe tongi ako pia moe nau whare. O mai ia ki a e palahame mafi watu wei. Koe tokoni hanga tonu ke ai hame maho ai ui touni pia moe whae ko ni mo tonu. O ki whanau iheni. Mo omi hanga tonu pia ki he siutaisa wa Ki he hinua Siutaisa. Tonu. Taria uri. Ia mo ene whika telefoni ko na ku osi o atu mo omi hanga tonu pia ki ai. Ka ke e kai toi whaloloa ko ni ko narea atu ai honga ia te motoru i ofa. Pea oa na angata he, pe te tau situa, i he more atu pen, o hange hasempare tatangi, ai whalau mari e tau tānoa, tukuloto i a koe, a e tau sio ki he masiwa, pea ke tau whie tokon, kai oa rewa, ko lawa tu uia, ko kore atu ka teki motoru, mui pe, i ho matu a, he kai pe tu, a e maui ui atu, ko ngā koe, ngahi whamiri koni ko tau osi, ia whea hona wahi loto whare, ke oha ke, pea koia, o ku atu ai whamalo ka teki motoru, i he ngahi tokoni ko toa pe, o ku ikai ngata ai viritaki moe ofa. Ka ku ngata ai maka ia pe moe malohi o mea ngaue o mangau aki. Ka ku whaamu ke tau ngata he. Tau toki hoko atu anai i he whakataha pe moe mawhama opo. Ka e te maki i lepa heke atu. Pea me hen i ha mō menitisi. Ka tau toki hoko atu anai. Ka maloho mō mea mai. Ka mō mea. Malo. Malo. Aiksi, aite siripa, vilo. Tuku kilalo. Kireka tai mahino tamako koe. Malo. Thank you guys. Malo opito mosi ofa. Koe polokala mai he whiawhini, koe interview pe taha te malawa. Koe ngā whoki koe maaloeni o charge tau telefoni, he whai tau whamā popo. Ai ume a... O koe ngahi mea who, koe ke lea ke asiata nai he ma whamā popo. Pe hoko tai pe ma whamā popo, te hulu ia te whataha koe ni. Ai ko miti wahenga koe ni eiwa. E nau wahenga... ai he wahenga koe ai o mea koni ai wahenga ewa he o kwai nau whataha he ki apina whanga kok mai ai anai ko tuika ki whataha ne ki tō lahe te nau whaha mai o hingoe nau komiti whaokona nau whotu ko ki ewani pea te nau toi whakaha mai pe e nau candidate kok nau whia mao ko ki alot me ewani o mea aia i o koe ki polisi o ksen mai pe mo au ke whapapau pe vai. Thank you guys for everything. You know what I mean? It's another heart-wrenching interview, and it's always every interview there's something new that always comes up, and there's not just new things to talk about it, but just new feelings that you feel from. Especially since it's Mother's Day tomorrow, you get that extra feeling of
extra feeling in your heart. I think that's what the sad part about it is this mother asking for help on Mother's Day weekend. And it's up to us, it's up to you guys, and it's up to me and Asiata to let you guys know what's going on here in Tonga. And I hope and I pray that everything that we give you guys, remember, me and Asiata, we go to the limit to give you guys nothing but the truth on our programs. And I think that's why we're so, why everybody loves our program is because we show you guys the truth. Even when we talk political, it's the truth. And thank you guys for helping today. I know this little family is very humble and very thankful for all the help that you guys give them today. And it gives them something to look forward to in their lives. All the help that you guys give them, paying for their kids' schooling, man. I wish that we had all the money in the world to help them. But if we can't give our money, at least we can give our time. But we're going to go and charge the phone up, and we'll be back in about 6 o'clock or something like that. Then we're going to wrap up the work that we've done this week. Okay. But we'll be back in about an hour. For this weekend, we're going to wrap up. Thank you guys. Love you guys. Bye.